Shalom, selamat pagi, Bapinang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pai maijalo hita, regapan siganu pari bata, bani panorang sogot nerion, pasada hita hurta, martonggo hita. Puji-pujian terima kasih isombah koduhur nami bamu Tuhan. Bani pangiring-iringmu, ibagas pargoluhan nami ari dopus ari jana bani panorang sogoton kok ibagas malas jiwa nami. Boy puho ibagas na horas-horas saganu panin pita halani bagani pakaholongimu apa pangidobimu uban nami halanyai ibagas na sihol ipukah kanami lawan nami sa ganjang niareon patotap hampur apa pikiran nami merhite hatamuin ase lamin roh tuguhni lamin roh tapni bani ganu porja nami sa ganjang niareon pitah bahena sangapun ni kuranmu bagas Kristus Yesus Tuhan nami, celam rapakon tonggo namion. Amin. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijabe nasyam marianan bani panorang sogot nyerion, nabui isi seha nami, marhitehon ni rigapan siganu pari batang sadarion ari Selasa tanggal 20 Maret tahun 2022. Aima tersurat bani buku sada Johannes bindu 4 ayat 10 nama katahon sonon. Ibaga sondo haholonganai. Aima sedo hita nama kaholongi ne bata. Tapi iya do nama kaholongi hita. Anja isuru do anak ni bahen pardiaran pasalosehon dosata. Totu bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anggo masahapkon pasal holong lang perlu betine ganjang-ganjang ipatorang bata. Nah pasti doma ya rusi hita jana doma homani ilahi hita sona hita makaholongi hasomanta jana sona homani hita makaholongi nai bata. Aima ase ibagas na mandalan kun holong somalni bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus jupah kita do tantangan atape hatahonon ma hamaholon halaniaha porini petongon jenges jana diar tumangdo holong ni hurta tapi lapeto tu homani respon na ijalo hita jenges komani atape balos ni holong taai jenges ai maase marhitehon ni hatanine bata nagabirigapan siganu pari bata bani panorang sogot nyarion ase tetap lambin marbagal holong niuhur ibagas pargoluhan ta siganu pari holong ta dopak ne bata sonai age holong ta dopak kasoman ta jolma na parlobe sahali maningon do jonam ibagas apa pikiranta bahasa haholongan aima sedo hita nama kaholongi ne bata tapi iya do nama kaholongi hita artini ase adong jana marbagal holong ni hurbata na parlobe sahali na do ihor jawan ne bata ibagas gulu ta aima iya do parlobe sahali na do makaholongi hita jadi adong pe holong baku adong holong ni hurbamu marsyolongan hitaon halani doma parlobe do ne bata maka holong hita ase maningon do boy takasi didah kita bahasa habujuronta hapokutonta habasaronta hidup ni hurta pangurupionta bahkan der ni pambahenanta ibagas parguluhan taon anggolang maronjolan bani holong soyado haganupan ai maase halak na manggulu ibagas holong ai mahalak nadop mananda nai bata halaniaha ai nai bata do haholonganin ai maase sanggah marholong niuhur hita bani hasomanta porini petongon balos ni holong ta ai langsung nabinahenta do pakasomanta lang tarbahen hita so laho makaholongi hasomanta halanyaha harohan ni holong na marbagal ibagas dirita ai lang roh humbagas gugohta
lang roh humbani pamikirionta, lang roh humbani gugota sendiri. Tapi holong niur na marbagal ibagas dirita, marharohan humbani na ibata. Ay maase, lambin bagal holong tahubani na ibata, lambin marholong niur hita hubani na ibata, ijay mahumani, lambin marholong niur hita, bani hasomanta, sonay age, bani haganup na tinopani na ibata. Totu sukun-sukun ni, ahado buah atape hataridahan ni haholongan ni nebata atape holong ni nebata ay hubata anggo sihol hita mangindahi bukti nyata somal ni halak marosu bani bukti bukti ni holong uhur ni nebata mangidah kita ibere anak ni nasasadain bahen pardearan laho pasalosehon dosata. Artini ay sadokah kita ibagas dosa lang mardear hita pakon nebata. Sirang do hita humbani nebata. Ay maase bukti ni holong ni nebata hubata. Ibere do anak ni nasasadain hubata. Laho mambahen pardearan pasalosehon dosata. Artinya ay ase mardame hita. Bayangkon hita. Anggodong misal ni musuh ta ya. Asiboy mardami hita pakon musuh ta ay maningon do iberehkon hita atape bahasa sederhana ni subun ikorban hon hita ma anak ta ase mardear hita pakon musuh ta ay madodom ma ihorjahon nebata hita do na mardosa tapi iya do na mambere anak ni laho pasaloseon dosata. Artini ay lang alang-alang hape holong ni nebata hubata. Halani ay sahali nari halani holong nagukan dierdo na domma ibere nebata hubata na domma ihorjahon nebata ibagas parguluhanta. Totu maningun holong na humbani nebata ay do humani patalaronta ibagas parguluhanta si ganu pare. Pori ni petongon mahol laho patalarhon holong ni nebata hubani haganup jolma itanohon tapi maningon tetap do patalaronta holong ni hurta hubani haganup halak termasuk hubani halak na magigi mangidah kita hubani musuhta ase marhitehon holong ni hurta ai musuhta atape halak na magigi mangidah kita lambin boy mangahapkon sonai matongon bagal ni holong ni nebata na marhorja ibagas kita jana icalo mahomani holong ni nebata na boy paubahkon hita na puboy pabuahkon iya ase mardame homani iya pakon hita jana mardame pakon nebata ay maase sahalinari anggo sihol do talar haholongan in ibagas pargoluhanta maningon do hape jalo onta jana i horjahon hita atape ipatalar hita holong ni nebata na dop ijalo hita holong ni nebata na dop marhorja ibagas kita ase marhitehon ni aima lambin takas bahasa domma tongon ijalo hita holong ni nebata marhorja ibagas dirita jana ay matongon nagabe bukti bahasa porsaya jana tenger uhurta dom matongon ipasalose Tuhan Yesus dosata halaniaha sadokah lape mardame hita pakon nebata sadokah lape ipasalose Tuhan Yesus dosata dopak nebata lantar bahin hita mambahen nama dear atape makaholongin nebata nah ase tandani hapor sayonta buah ni hapor sayonta atape hapor sayonta natarida bahasa holong ni nebata do tongon na marhorja ibagas dirita gabeta larma ay marhitehon ni holong ni uhurta dopak hasomanta jolma amen martonggo mahita. Terima kasih mabamu Bapa bani hatamu na pondokin nado mamanorangi apa pikiran nami bahasa holong mudo tongon nado paubahkon rosi pabayuhon apa
membahen perdamaian lahu pasalose on dosa nami. Halani ai acari hamma hanami ase porine dong hasoman nami namar salah dopak kanami hanami pe sir mahomani lahu manasap hasalahani dopak kanami jana porine adong pertinggilan itongah-tongah nami atap halani ahape ai sir mahomahanami gabe sibobandame hataridahan atap buah ni haporsayon nami tandani nadop icalohanami tongon pardamaian nahumbamu marhite Kristus Yesus Tuhan nadop mate makop hanami ibagas goran nakmuton Yesus Kristus si peluah kanami jalama nami rapakon tonggo namion amen. Idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong ni ate ni ne bata bapa apa persoalan ni tondoi na pasing ma na makasomani na siyam haganupan amen. Horas mabata ganupan bapenang nalongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus selamat manaburhon holong mabata janah ulang mabiar ulang gobir hita holong ni hurta na ibagas bulus nihur ihor jahon hita jupahan gugo madapot do hita humbani holong ni nebata namar horja ibagas kita ando hormatomon shalom.